sunie anopa no nsiambrem kase no ene braso say yetena se na yede ebesomo ensem no ene akwaye memenda November bosome de to so aduonu mi ensem no yede eba bedan mo no edoso de obetie bie wo mu no ene tena dan kwa kufuado e de atodwa se wa hwaboa amaketeke kwan ewo omem hase no no empeja abem hefa ena panyi e de nsem ikotudwa na National Election Task Force for so ene eye GDA fekuo musomfo no edi ehia botaya ya enam so ema wonum eye sade we se nyina no ye de ba bedan mu na MPP amanyoko no ena panyipa bi ya wono eye fotosanfo abedi ekire se eno ene amanyoko ye wasa amanfo de wonre ene won GDA ehye wonum mu na abato bedwa no wonum so adwumayefo ya wo mu ofori krom abato mpesua so enso ayadwumade bi ni nyina no se be ya yenuanom a waniwa enhu ade na abato we se mu no wonyi wonum eyipemu ewo mu na wode wani kire mu ewo ensan foforo mu ababeto adwa se ne akonfo ni nyina wonum kaso wo mu se galamse nti na nanum abosom sunsuma hodo ye ta wonum achi nyina no ene ayira ya wonum nya bibia krampo ntimi fanwe wonum ho na sunwane nso ye bewura mu ewo ho sunwane east no hye bedwane ya wono so wo abompuntudwuma ye enam so ntino wotutu na namo ednani edi achi ahwe sene ensem enani eba esi ekro ya ni nyina mu nsem no afoforo binum eka ho ya na no pay 21st clinic the sciatica expert wonom aso ya sene ya de eba besomo na wotrese South Africa wadasoa ewo wonti na wadaroma wa mo wo Swaziland mo Zimbabwe Johannesburg no mo modian fa ba we say na mo mfre na mo book appointment no mehwem 0244 915 116 0244 915 116 na watimi agemo so sanso so ena ye kase Sompa chede no eguso aya ekoso nti wadaroma One Media Foundation say ayede ya woye ede ama mekunafo nyanka ne misia na fie wieye mu no enyu hu mfiri mu kakra won wadaroma fa beka yede ne ho na emu enye dunua ne fem afe ne efra ntoma ne ntade fam so no ye beje mobile money number no 0598 459802 0598 459802 edi ebeba eyetara One Media anase Blessed Foster fe yenjibrani adaje na ensem no yenwremu medi do hene re mame ekua yeboa esia mabronya Sompa 93.1 dwumedie wuti yenka ewo ho Sompa 98.9 wosunyane ene ne mpotemo ena Sompa 90.7 so kramo ewo nkranza Facebook no eya Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no eya live eya Sompa TV www.somponline.com so ubetimi afa befo online so na watie nsemi bi ewo ho Yesha nsem na se e de free man panyin na danko akufuado na kachimo panyin betena adwaso no en wode tu dwase efifimpi mienu ni dunsomo ya wanya akwanya we se eba bedu oman nanim no de obehwe se mpagya ne mpuntuo beba afana nyina e wo manfo mpuntuo ho nsem ni titru e de atwentwe ho nsem na atwentwe ho nsem no ba kwa ne da na koma so pa ya wo kiremu a enei nyakopon adom ti watimi aye biaboa no eye keteke ekwan na wade to nani so se obehwe na efrita mapoto ewremu awo eyebokina faso wonu capital town ogadugu ho no watimi the railway line bi afa wasa na chese akwa boa se beye adwade hu nsem eni mpuntuo nso betimi aba o my Ghana adehye nso afemo na yakasa ya no wakwa bie dwumedie bia no ne nyina no eye brofo kwansini no aduokono enso ya eye railway line bi efrita ma ekọ mpakadan na ne nyina no ene se wose ye fa bia eni so ade hunu ya wonya ye se obehwe ebie sa railway line we se free tema porto na afemu wepoye mantemu afemu wa mantifido akopie bokina no wose ne tefa ene wa ye nte no wobehwe na watimi aboa se beyampo wo fra bemu no emoa bi ode beboa MPP aban wo gidie se oba beto amemu no so no ama ye keteke hu nsem atimi agina ye no so no wobe ne sa pepepe. Ladies and gentlemen, it has been a long time coming, but I'm very happy to be here today to commission a project
of transformative significance to our homeland Ghana, the Tema-Mpakadan Railway Line. This historic achievement, the first ever standard gauge railway line in Ghana, symbolizes the bold strides we're making to modernize our transport infrastructure and drive the economic growth of our nation. This project is proof, if proof anymore were needed, of what is possible when vision, commitment, and hard work align. Ebusia Malpenny na dodankwa Ekufuado wasi ani swade hunu ahofama ene adwumaden ehyiemu a eno ene bekyere sampa bibia eye possible bibia ebetimi ayeho eno ntino yenhwe na MPP ani swade hunu say it is possible yera Dr. Mahmoud Bawumia wontimi emra na ometoa enema paso ema omaiga na dehye afei abato ho nsensem no ena ye komu obusua aka ena no bese dunai bi nudunum bi na chese yewremu ewo abato no emu na eno ena nam so National Elections Task Force for ya prosifo ena edimu ntintimai no ebusua wonum se yedija wane yede asoa eno enam sayo so ntino wonum ne womo kebie womu nyinada edi enhyiamu sebe ya pepepe ya asomdue yebetimi aboho ban e wa fi we se yabato ni mo na wase wawie wonum de ne ne ba bi odi wani a kire no eye gidie esomfeko ahodo mu ena wonum awura enam sayo so ntie no ada e wo enkran Central Mosque ho no wonum ene nanano muslimifo emumpanyifo ene adehye ekodi kasobomo ni nyina no eye kwampa ye obefa so ene ayonkofa mapa aba beto wonum ntem na wo hu sa prosifo eye wonum ayonkofo na wonum ye bibi nso a ombeye de beboa ama emra ene asomdwe so egina ne kwantempon so na panyipa ya wono ena wone eye amansan edinkita ho edema prosifekuo no eye ACP Shila ansa akrofi brana wokopie mu ewo ho no ensama hodo ya wode tudwane sei ena na esitie mango inshi ya ma bati enenne ya bebuye national mosque na sani ayaye no emre aka eda ye ni ma ide kwa batu eye National Election Security Task Force a boss edumekuo eni adabambo edumekuo agudo nyina aka bomu no etu esi ye hu se ye be hie ekuo akodo na ye ne temamfuo nyina ache asundwe nsem emra ye election when you send our tree ye share ko ni bebre civil society for ye share media for enra ye share political parties ni nyina enne ye bebie mu national mosque ya sam ye ba be asu Ebusiani Okasa ye director for police service no public affairs department one netria no ACP Shila ansa akrofi na no this no echi no public relations officer at the National Mosque Alhaji Yusuf Malik wano so at the ensemble eto ni nuano muslimi for enim say adia duma yeni both Muslim and all Ghanaians or buy cho and it's more so all you say who say about to I want to know or should I say yeni na or person we are problem yeni na we are brothers and sisters in this country. So one person on Tibasabasabia, who got to Abanua, Anopanu, or Fie, nobody to Zafi TZ, who you are 5 o'clock now, I bet now. Ubansu, I remember, only will be an Tapa, because I didn't one day, then I am your fool. Now I didn't know Pini, no Baba Yusu, no Baba Mount Tennessee, and 100 Ghana, now Okuntapa. Ebusiani pa wakasa ye wano enene amansan edinkita ho edema National Mosque no Alhaji Yusuf Mulak ene ni din afi yenremu enkwa yenimu na afi we say abato no enam so ama MPP sa wode wani kyeremu wo nhyiaya so abato so ade no egira mu sem na hyebedwani edema de hye ya omo mpasua no so ewo na hyebedwa fie brekro na no oya soafo ya wo hwe sikasem so na bedi akire won munyafo 7 amu a wano so ede ato Ghana fo nyina enim sa dawro magidie ni arehwemu ya wo ewo MPP abemu no
won ton kwasoa e ma ne wo ho esan sempuntu dwuma hodo ya MPP aban eba ye wa ba ye no ehia ma se obetimi atena dwa no so na watimi de ne nto aso no etimi de ama de hyente no wono mo hwe ene wanyamfonso ankwa ankoto aba amfentie ye wura Dr. Mahmoud Baumia ene eyemra hyebedwafo hodo a wani da kwan se obetimi ato won dwumedie so nimpo no afofrofo ya wo mu gine mu ewo MPP amanyoko no edin mu wadansem wese nyina di ede kire wa bra wone ne mpasua sofo enya nkasa ho. The authority of God and the truth to tell you that in terms of the best fraternity in the history of this country politically, IPPC remains the best party in the history of this country. IPP never here of really bad today. IPP never here of really bad go school. IPP never here of really bad go hospital. IPP never here to be testing in the Now I'm going to get open. Now I'm obi anu ne ba akosu free o to ba tie bi pe na no be sa no fefo Choboi me say no be by ka ba na ne ko asobiti ya na o ba ma ya o ba e no be by say ya le ka ma ni na jo na ma me nyem no ba ba wo na de ko asobiti na ni kunu ni wala sikani wa akwa na ka Ebusia na chese aboa sansa fa de awode kire enipa hodo ye MPP aban ne betina adwa so waye ede amatimemfo ama honfaso de abu won konso no eno na onmonyafo wono so ede ensemi atudwa wo ho no ye Rastaven amo amrahye bedwane de ma dehye ya wono mo inhyaye so abatom pesia so afe ye remoen ofori krom abatom pesia so ena yakwa akodro na abato bedwa no mu dwumediefo ebinom afade ato mo so won mo wa santemantam asenum bi ewremo ewo mpesua hodo so sebeya yenuanom a wani eho atechema ya won hu ade no abato wasem yenye wonom akwa emfemfiri mu na nkyerkyere mapa ya ebetimi ede ama wonom ene ntete ye sebeya abato no wankasa betimi etietia wanamomu ede akwa akodru abato bia ya hodo ya wo so ewo wonom pesua so no kodru hon so a enye sa asemesi anaso bentin bi ena ebe so ne nsa no kasa bia mepe number 8 mepe number 9 ana number 1 a obehu se no wadane no de akwa akosi ono amanyuko enso enipa ni manu nte no wonom kyerkyere kwan obefa so na onipa de odikan ni de otoso nie wokotima se na abaye ne se na abaye no ama wonyina nso na bato wese no senia amamra no etese bibia wose wode wo ho ehyem no wonom so etimi ayonesa na ebusia yenko enkotie wabra na deputy returning officer ya wono wo for kroma bato empesua so na edu asabre dwumedie ni mu enkyeremu a wode maaye ne yaha insan say abato aba beto 7 December o say ye chechere eduma gusu ko bi ase de be ya bibiara yo mamba pa na se bi so to awodu na bato mfieso etu to aba na no nipakwa from here wa sabi bibinti eni hawo wa wo for ikrom nyina na ya tun safro na ne for ikrom electoral commission ya hia wo a ye ncheche dia ma wa sabi wa bitu ya ide etu ato aba bra enim sa abato no fa obi a wo pese otuma na ye wa nkasa ikrom asem sele be ya wo dura da kan mu a wa nkasa obetimi ato aba na bra obi enka ho anase obi enhwe dia otim dia fa nti na ne titi to safro Ebusia ofori kroma bato mpesia so deputy returning officer ya wono ho na edu asabre ena yetie no ne kasa no achi no Madam Matilda Kwati wono so ye electoral officer ewo eye empesia no so what they say eka ho about we ya nyamebo 7 December year 2 general election na electoral commission ayen hihye say yenuanom a omani ehunade no yemfo mfa entity mu fatata jacket na eboa ma omo atimi to omo ba wa bra obi enyede enka wo mo na nipa ne ho ba bia oto na ba ko sa enchechre no training no na de ye ne nkofo ofu ko machia echechre no e o ye mi fatata jacket no eye meka ne say krata bia electoral commission aye de tie ne say no no mo de kakra se ye normal ballot paper no
ya beat dia sisi so a ebo obi an ani ehu ade so tata ni ma odne saka beat na so say beat we ye 1 beat we ye 2 beat we ye 3 and the Sompa general election na nam say candidate no eye 13th no tata Ebusia ni okasa ye Madam Matilda Kwatin wa electoral officer e wo forikoma batu ampeso yeso na cha secretary bi o maye e de ama wonuma womani enhu ade no ya e friend set tata jacket ne munchiremu e na wode e ma no na ne krakra mu no president e de Ghana Blind Union Yewra Abdullah Isaka Nuyama wono so ejira ni nuanom a wani ho atechima ni nyina anemu eka ensem sei e de kirempanyufo o se maina yo me sabi ye even though ye wo sabi challenge kakra wo ye ni nanso so emano etum on ene mano bibia no yeso ye ka ho bi ye no bi ho no ma sabi aduma bia wo ni bu maina se bia betina ye ti bibia tikafo ebu ye traders ebu ye nima bibia enti ehye nkwa se bu bra wo se to aba yeso so wo se yeso so ye ho den eje so a practice enti oboko to wo say we capable of doing something e do some way so a ma we den wo sorry ekoko so ade bi na so ko to aba no bi ye to so we no ameka kire your friends and penifone say o my ade so mo yes atwe mi ma ro na so na me bo ade obeba bia so fie nan so no e bia yo ho a bia o mo fa ye nye den nhyeru bi okay ye kwa yenim na ECOWAS courts ewusia asembi ekoto wonom epono so ya wonom so etena so esi hu enkonwa ede anobo ano so edi sa asem no asem ni nyina no eye kasamafo ede ma new force amanyokuo no Shalima Abisi na asem ni nyina no ya chese beto odwane ne se waye niema bi a Ghana fo ekire se emfa na akwamu nti no aban ni gina so ekoche no na ekire na chi ne kura no mu sa deporte no ema no eko ni nchi ne no na asem wese no mu chese o mu nti ase nti no wonom ede kodan ECOWAS court no na wonom edi asem no eko wi eche no womu eboa ede ama ababa ne se Ghana aban anya de se wotieti ababa no efa ahode ho ensem so na wo hwe wonom so amamra no emu a eyadea enema ekasetia ewo article 6 liberty of people and say nipa efa ahode ho ensem so emfa de waye ho no sa wo kwache no no wasa akwache ni bio wi say me deport ni mabonachi se wonko ni kurum ba bia wo free ba ya wo kire se enye sa na ewo se ekono enam sa yosunti Madina mrahebedwani Yewra Francis Xavier Sosu wasa eye mronim ni wono ene kwogire mu edema ewura abuse wabra na asem no ekodi mu ewo court wabra lawyer Belinda Naki Kweno wono so etimi eka ne ho bra asem die wese ne koye edema wonom ewo wafa no wo kire eni so edema empanyufo no ewo aginesie ya wasie ne ho ema wodi senso etoa so a Shalima ensem no say and was say no shaking as I'm sharing this news with you, but I won my court case against the state of Ghana. The ECOWAS court ruled that my rearrest and my deportation was against the law and was in violation with Article number 6, which is the human right of liberty. The state has to compensate me now. They have to pay me damages. Today is an amazing day. This is victory. Justice has prevailed. This is a beautiful day for humanity. The law has done its work, and I thank God for vindicating me. There is hope. There is hope for humanity. There is hope for human rights, and today we have na just Shalima also adi nkunim eno nti oda nyankopon wase emra na yede adwumani pafa ahode ho nsam de obi ani ho a ohonho kwan so otimi etietia so nti no Ghana ban abunanim tie no nti no ene esika na woje ede efrom ho wabra ECOWAS court no so etimi ebua asem no ede amano na afa yemramu ewo sunwane is mahebedwani won monyafo kwasi ameya treme busia wonoa no wasa gire mu afi wesi abato mu no wasa akwa press be ye obetimi ato ne nwumedi ahodo ye de empunto ebre adehia boboa no so na wono so edi dwuma bi enam sayo so amototo na namo ednani ko twewisi ya ne hwene santemo akwa di dwuma nachi ehwe sene ya esie ko
ne nyina no eye ultramodern deba grounds baby a dwabodwumedie betimi akoso abefo de kura ya wo ye de ama adehye ya omo abesim na eno enam sayo so bra na wo kono ye radjon ensu ya wo no ena sunyane wo ye kropono panyi kwankyerefo ya wotua no sa ban krache panyi ekoja no na ye nkonkotie wura ameya ukyereme bra wokodru wo na afekura wo firi wo no pitch bi abefo de ya ebedi so agron so wo ye no eno so ehon nsem se de sitie nimpo no edwa ahodo bi a wo sisi ya enche wo kyerɛ sɛ wo bedane de ama adehye no it is a bridges about the same Sansama bridge I can watch it. I can't come back. Bell 1 million Pia who's as one of a name. You do my last year. You mother very school at die Ebusia ni okasa ye eyen monyanfo kwesi ameya ocheme mrahebedwane ya wono ewo mrahebedwam ejina na dehia na mu ewo sunwane east abatuo mpesua so na nensem no achi no na aban kraje panyi ya wono ewo sunwane kroponi mu yewra ansu kumi enso di sei ekraye the excellence na do dan kwakufa do asipai yada na bedi akire so Dr. Mahmoud Baumia asi se dani de nyina no omoche emane so obi aso na enne abisiman so sa aka ehu se de dani de nyina egyina wa ye ka no nsi ayekọ eye abato mu 2024 mu de ye ka nyina ne se ampa abisiman enne eye MPP adi no kura amaye ho efiri 1992 abesi samewu ya Sajumadi na sana kwedi a yedi no eno ho susanso no ene bi na ehunu hayi se oba ayesunyane mansi mu hase ya e kame akoresa bisim na anya eye sa event center yi aye bromante Abusia ye koye nim na yatoa ensem no so no yantwe break wo hase no na yamfe ani nkyere mu e wo 21st clinic fi se enipa yedidi na yenumi enante aye adwumade yedane amfama bone home ya ye home ene enuanom binom akofa yade ede abraye no nti no wosemu ena yalewa bi abefole wo brebo ho temache anase ulcer diabetes fibroid anasa wo ho nsem na ha wa yade bibre bia no ye bibini de wadro eye adua ehabama ene enema saa ena ebetimi abonti no 21st clinic pure herbs ene yade ye adwuma ewo wo omema for na nyina 15 branches ye bia ntinfo ni kire ho ne koje ayasa ne kwa ho san na machine treatment wo ho massage papa bi ye bi ewo ho afi kra no laboratory test ne scan service ahodo no ebi ekoso ewo ho enu ntino sciatica yade ne de ese ye expert pacho sisi e chintini ye sa ho efa oto ase osiremu wanantu na akote ase wonantini wafa wonam no mo ho no wo de ne yaw no senia asi akodru bia no eni da so ewo ho wa bra wutu anamon edi wani a kire mu ewo Sunyane Regional Hospital first gate ni hwe ni mu afi Kumasi hase no no ye wo ehwia overseas safa radio nchen ho ena nkranza so ye ben children's park obuase ne go so brekum takra de takwa nkran ni nyina no yabo yesese ewo ho womodin afra 0540311311 0540311311 na yekowura mu ewo Europe de ayasa ekoma adehye ye wo ho na yate asemo ewo South Africa no nti no doctors ni nurse for mu guso ewo ho nti no sorry ekuakuo ebusia hodo ne yankrenkre monji aba we say na monfre sese na mbuki appointment bebia mo bi ampase ehia mo no ye beba ho e de ayasa e de abramo 0244 915 116 0244 915-116 na yatimi ajewo so emsia sompa chede no egusua ya ekoso Philip ngoma no kan ye wase de obema mo ameno anase de wonum hia wo meye mo bema wonum ameno mi asafo awrade nso mema mo amen yibi ma afoforo ekunafo nyanka ne nwese onyankopon aniku wonum ho eno ntia yede bia da obeyede ama wonum no wonhira no ebedoso de ama woni wonchikafo eno titara wa media foundation say ye bie kwan mo to ho ye ma
kunafo ne se nyanka ene nwisie ye nuanom ya doye eno nti wodi awo ne yesrew fa beka ye de ne ho ne no so ne ensa so nipa dodo so ama so ni gie awie peye e wo bronyan mu entoma na wo ana center de ne me betimi abo sukufo wonom so suku kromo no ye beje emo anwa Tomatoes, mackerel, and I said, Yabekani Tina Pano, Pacho, and also your bedges, Sadi, and who doing also your bedje, Nayada wase. What the Nebia baby, our quite what, wouldn't me from our fra, Yababa Befana, so the fire mobile money, Kurankoto Niemano, na yentimi fankoto, na yenche, a 0598 559802 0598 559802 and now 0241 272990 0241 272990 dear beba ayetara one media and now say Blizzard Foster when yankopon ensure say empano pe wote yanka na wafa wo phone ya kakra bia wo bia no wo send na wo niema nso aboaboa ho na wo de aba Sompa ye ben so ame e wo Kumasi Nom Hotel ho so ame Nom Hotel ye ben no so nyane nso no night market wa e na Sompa wo fa kɔ ho e na eye nkranza so GCB dynamo wonsa ebeka yen yenwie ensem no e wo galamse hu nsem a enne ababeje nsrepe e wo maiga na mu ampanyimfo dodo na kasa kyerɛ sɛ ese yankasa yabrabɔ no na ne yanim sɛ temamufo keke e na ye kasa ho na so ne nananom akonfo nso asɔre ya wonom ekyerɛ sɛ abosum konuasa ahodo ahohom ya wonom ne titiru ensuo aya abosum kɔmo mu no wontumi ni nyina sɛ atiko ayira esangalamse yenti na de wade nsem wesei atudwa ejina ne nuanom nyina na mu kan ye no eye okonfo baafo gyaw okonfo na baafo gyaw eye spiritual leader anasa huhum kendifo de ma esuopamo spiritual and herbal home ye no ewo sehwe abofrem na bra na wonom so eba yidie afahye ya ekoso ewo bibie ni Old Town de toso dunan no ena nana gyaw ekogina ase eto nenum tuo kireye akra metima kan se aya galamse no amanfo eye no ye de ehunu se sika na ye pe but ha na ye ha ye ho ebi se nsuwa ne ya abofo a twedi ampode omma ya sase su se omobo ye ho ban na omonta achi odwuma die bi a ye di mu enu ti na tetem bi no na obi ebogban enam se galamse ne ba yinti na nam se yo twedi aboba ye se ye mebo mo ho ban na omoso makwan se sebe mpraduasa yen senhio no ne ye ho nkyere mfojewu ebra mo ani si pa mu so no mema ni bre ya mampre mo man senhio no ene okwe pa mu da ani efita because we na fi outside ebe senhio ne de ko ani ase ya abusia okonfo jaw ne sem no achi no wa mana no ampem hwada wotwa so ede adestradie say ema Ghana for fire sumji honi titru e wa afi we say abato de meka no say obehia kuriyehia raye okaboma emu wi ba ko ebu isi ni nyina e Ghana sandi pinya e Ghana ndc nya e Ghana party se kan nyina nya e Ghana pojabu e so be no so ena Ghana so so obi kura na megobu fema ye nya mani de pesi na ebusia yede nsem no esi ye na yeru asante ye boa Benedict ase no ene semufo panyin afeni screw ye was Sompa 93.1 Kumase Kasia dem afe Sompa 98.9 kwenya kwabro no mo chiamini mo ne dom so esomu etom adehye yo mo obro mantem ne afomantem nyina etb na Sompa 90.7 so de papa toast systematic press apam dada minua bema nansen na no ho mfa no megidi se nyame adom ne ho ye wo mo boa ye etom adehye ye wo obno epoye mantem nyina da ma ye nchia wo ahene champon ene brother Philip mo amo ho nyina nkranza ye chia mo nyina mo nso mame na man pikas ono ene chinchin fidie ne from ade mame azuka ene me ba Kelvin wo mo nso na hwe MC a wo mame social media handles no utimi hwe live Facebook no YouTube no ebusia ko ba jese sempre mo be man so ena Sompa TV MC a wo hwe ya wototo niema ede ema ye midin de wo hene re mame akua ye boa asiama bronya me sorry nkonwa so amadwumedie nkaye no etimi atoaso shalom 21st clinic a yes sciatica expert